A sad počinjemo prezentaciju Zorana Dragoljevića Žorža, autora knjige Vinorodna Šumadija, a ovo kancelar, kako beše? Dobar dan, pozdravljam sve učesnike festivala. Ja sam Zoran Dragoljević Žorž, kancelar vinskog viteškog reda Šumadije i autor monografije Vinorodna Šumadija. I danas ćemo ukratko predstaviti i ovu značajnu knjigu. Ovo je prvi put da u Srbiji smo brendirali jednu vinsku regiju i krenuli smo od Šumadije. Predstavljena je Šumadija u celosti kroz 11 poglavlja gde je obrađeno, gde su vinske teme obrađene kroz istoriju, kroz sortu, kroz teroar, kroz vinarije. Kompletan užitak i doživljaj. Ja ću danas malo kroz šumadijsku priču da predstavim slaganje vina i hrane, pre svega kroz jedan hedonistički ugao. Ovde su dati principi slaganja vina i hrane, koje onako trebamo da imamo na umu, mada je slaganje vina i hrane potpuno individualna stvar. Uvek slažemo ono što mi mislimo da nam se sviđa i u čemu možemo da uživamo sa svojim prijateljima. Osnovni principi su uparivanje, princip istih ukusa, princip suprotnih ukusa i princip da vino bude iste jačine i teksture kao i hrana. Tri su osnovne vrste uparivanja vina i hrane. Uparivanje prema vinu, gde hrana mora biti jednostavnija od vina i da ne sme da dominira. Dalje radimo uparivanje prema hrani. U ovom slučaju želimo da naglasimo ukus hrane, a vino je tu prateći element. I treće je kombinovano uparivanje gde vodimo računa da nam se lepo slažu i vino i hrana i da jedan i drugi element dođu jednako do izražaja. Dalje imamo uparivanje prema stilu vina i teksturi hrane. Šta to znači? Da lagana mesa ili ribe se uparuju sa vinima laganog tela. Slične primere, šampanjac i kavijar, šardone i losos, muskatna vina i ostrige, rizling i pačeti.